she recognised early on that she was here in Aotearoa. It was almost common sense to raise her Māori children in the culture of the land. Ko te tikanga o te ingoa Zen, he humārie, te āhua, he āio, te oranga, nā toku māma, taua ingoa i tīpako māku, he momo heringa hoki ki taku taha hainamana. He wahine tino ngā kau whakaiti ia, kua roa ia e whakatipu ana i ngā tamariki Māori, pēnei ahau. Aha kua kāre o na whakapapa Māori, he hainamana katoa o na toto o na whakapapa. Mōhio ana au ki te iwi o toku kuia, no te rohe o Guangzhou, ku whakaaro ko te ingoa o te hāpori, o te hapu ko Gualeng. A lot of Chinese men marry Maori women. Not many Chinese women married Maori men. I was one of the few. Ia mātou e tipu ana i mōhiopu mātou he toto hainamana o mātou. I kaha hoki mātou ki te whai i etahi o ngā tikanga taua ahurea. I spent 12 years running a program for street kids in Wellington. After that experience, your papa took me up the front, and that's how I am a part of the hāhi of the Ratana Church. Tino ngā kaunui ana tonu au ki te hāhi rātana, ki te whakapono o ku mātua, o ku kaumātua. Nā taua mea i tipu ake au, i roto i ngā whakaaro, haumaru i ngā whakaaro humārie